Kariane chigosori chichskuru chichskonda likurwa se county Nyamira ndetengo iro ikase ligi ya FKF Division 2 seketi kia Nyamira koligoro Ichuni combined nigo baye ikolete timu ya Whiteheart FC chigolinye seyamo na kwenye libagario kugendera kokinia uburayi bwao se ligi yo ya Division 2 kirabono timu ya Ichuni combined ndigere ne point 34 suburayi bwa ligi yo. Kariana, one action bana.